Inkongi y'umuriro mu gace ka Mapendo hariya mu mujyi wa Goma, imiryango igera kuri 64 ku munsi w'ejo yarafashijwe cyane n'ubuyobozi bwa M23 nyuma yuko imiryango rwose yibasiwe n'inkongi y'umuriro mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu agana mu masaha y'isa 3 z'ijoro. Ubwo iyi nkongi rwose yibasiye abaturage hariya mu gace ka Birere yara mu mujyi wa Goma. Inama y'abaminisitiri yateranye ku ya 28 Mutarama uyu mwaka wa 2026 yagize Jean Maurice Uwera umuvugizi wa guverinoma wungirije asimbuye nyakwigendera Alain Mukurarinda witabye Imana muri Mata mwaka wa 2025 azize uburwayi bwo guhagarara ku mutima. Naho leta y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 15 b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR na 19 mu miryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho umuyobozi wa AFCM 23 Corneille Nangaa yaburiye ihuriro ry'ingabo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nirikomeza ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Uvira, abarwanyi babo bazafata inshingano yo gutabara abaturage. Andi makuru nuko abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko bari kuganira uko kiriya gihugu cyafatira u Rwanda ibihano nyuma yuko rwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binaniwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro byasinyanye. Andi makuru kandi nuko mu gihe cyavuba rwose bidatinze ibiganiro by'amahoro byaduha bihuriza abagariye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFCM 23 bishobora gusubukurwa mu mpera z'iki cyumweru. Nagusuje kandi nguhaye ikaze kuri The USA New Times. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Uyu nguyu aba ari umwanya w'amakuru agezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nongeye kuguha ikaze nanone muri aya makuru ya The USA New Times, na makuru abagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi kuwa kane tariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Munyemerere duhere aya makuru kuri iyi nkuru rwose yuko witwa Uwera Jean Maurice uyu nguyu akaba yarabaye umunyamakuru mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Rero inama y'abaminisitiri yateranye rwose ku munsi w'ejo ku itariki ya 28 tariki rwose ya 28 Mutarama uyu mwaka wa 2026 yagize rero Jean Maurice Uwera umuvugizi wa guverinoma wungirije asimbuye Alain Mukurarinda witabye Imana muri Mata mwaka wa 2025 azize uburwayi bwo guhagarara ku mutima. Muri Gashyantare 2025 nibwo Uwera Jean Maurice wamenyekanye nk'umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, by'umwihariko mu biganiro nka Waramutse Rwanda n'amakuru ya televiziyo y'u Rwanda. Yavuzwe ko yahawe akazi ko kuyobora SKFM. Uwera Jean Maurice rero amaze imyaka 14 mu itangazamakuru, aho afite inararibonye mu bijyanye no gutangaza amakuru no mu bijyanye n'itumanaho, akabifatanya no kuba ari inzobere mu bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Mbere yo kugirwa umuyobozi wa radio kuri SKFM, Uwera Jean Maurice yakoze imirimo itandukanye muri RBA kuva mu mwaka wa 2016, harimo gutangaza amakuru kuri televiziyo, umuyobozi muri Magic FM n'indi. Uwera rero Jean Maurice yatangiye umwuga w'itangazamakuru mwaka wa 2011 akora kuri Flash ndetse na Flash FM na televiziyo. Nabwo ari umuyobozi ushinzwe ikorwa ry'ibiganiro n'amakuru, production manager. Afite rero impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru
n'itumanaho yakuye muri iseka, ngiyi akaba ari Institut Catholique de Kabwayi. Abandi rero bahawe imirimo ni Jean Damascene Nsengiyumva wagizwe umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ibijyanye n'ubuzima bw'amashuri n'imibereho myiza, na Diane Kamana wagizwe umuyobozi mukuru muri Minedike ushinzwe serivisi zihabwa ibindi bigo. Dukomeje rero n'andi makuru twihuta cyane, uko leta y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 15 b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR na 19 bo mu miryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi babanje gucumbikirwa by'agateganyo n'ishami ry'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO rishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi. Ambutse umupaka w'u Rwanda mu karere ka Rubavu, rwose ku barwanyi rero by'umwihariko biteganyijwe ko rwose baza kuba bajyanwa mu kigo cya komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi RDRC giherereye hariya Mutobo mu karere ka Musanze. Tariki ya 20 Mutarama u Rwanda rwakiriye abarwanyi 13 ba FDLR bari kumwe na 6 bo mu miryango yabo. Nyuma y'iminsi 3 rwakira abandi banyarwanda 14 barimo abarwanyi 8 b'ishami by'abarwanyi badasanzwe b'uyu mutwe rizwi nka CRAP. MONUSCO rero igaragaza ko kuva ihuriro AFC M23 ryafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 abarwanyi ba FDLR bataha rwose biyongereye, kuko kugeza ubu hamaze gutaha hafi 300. Abarwanyi ba FDLR bari gutaha mu matsinda mato mu gihe u Rwanda rutegereje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangira ibikorwa byo gusenya uyu mutwe w'iterabwoba nk'uko amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC tariki ya 27 Kamena mwaka 2025 biteganya. Kugeza muri Kamena 2025 FDLR yari ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10, abenshi barimo n'abayobozi babo bakuru baherereye muri teritwari ya Walikare na Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Munyemerere dukomereze aya makuru ku inkongi y'umuriro yibasiye rwose umujyi wa Goma hariya mu gace ka Mapendo. Imiryango 64 rero ku munsi w'ejo yahawe ubufasha mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu rero ahagana saa 3 z'ijoro. Rwose inkongi y'umuriro ikomeye yadutse mu gace ka Mapendo Birere ku muhanda wa Kisangani mu mujyi wa Goma. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto agibwe gusura imiryango 64 yagizweho ingaruka n'iyo nkongi, agaragaza ubufatanye n'ubwiyonge bw'ubuyobozi bw'iyi ntara. Akimara yo kumenya iby'iyo mpanuka bose yahise atanga inkunga y'ubutabazi bwihuse igizwe n'amabati 1280, imifuka 640 ya sima n'imifuka 64 y'umuceri. Buri muryango rero wakiriye amabati 20, imifuka 10 ya sima, umufuka umwe w'umuceri. Iyi nkunga rero igamije gufasha mu byo kurya byihutirwa no koroshya iyubakwa ry'inzu zasenyutse. Rero abayifashijwemo bose abahawe ubwo bufasha bashimye cyane iki gikorwa cy'ubugira neza nk'ubufatanye. Bagaragaje rwose ishimwe ryinshi cyane kuri guverineri ku bw'inkunga yihuse kandi irangwa n'ubumuntu yahise itangwa n'ubuyobozi bwa AFC M23. Rwose rero ibintu byinshi byarangiritse hariya rwose by'agaciro, rwose byarahiye, ariko nta muntu n'umwe wapfuye muri iriya nkongi y'umuriro. Urumva ko rero ubuyobozi bwa AFC M23 bwakoze iyo bwabaga kugira ngo bubashe gutabarira ku gihe aba baturage babashe kugira imibereho myiza. Urumva ko rero ingoboka bahawe ni ingoboka rwose igiye kubafasha kongera kwisuganya
umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa yaburiye ihuriro ry'ingabo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nirikomeza ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Uvira abarwanyi babo bazafata inshingano yo gutabara abaturage. Ni mu kiganiro arutse kugirana n'igitangazamakuru gikorera ku butaka bw'u Rwanda Igihe. Nangaa rero yasobanuye ko AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ku bushake ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, kandi ko atari ubwa mbere ibikoze kuko nibunagana na Warikare byarabaye. Yibukije ko mbere yo kuva mu mujyi wa Uvira yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko abaturage bawutuyemo bashobora kwicwa bashinjwa gukorana na AFC M23, kandi ko abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bashobora kugabwaho ibitero. Ibyo ngibyo byarabaye cyane. Nangaa rero yasobanuye ko kugira ngo izi mpungenge zivuyeho ari uko AFC M23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza muri uriya mujyi ingabo zitagira aho zibogamiye kugira ngo zirinde umutekano w'abaturage, ariko ibyo bitubahirijwe. Yagaragaje ko kimwe mu byo AFC M23 yamenye nyuma yo kuva mu bice yagenzuraga ari uko ifite imbaraga zo kugera kure hashoboka, kuko igihe cyose yafashe icyemezo cyo gusubira muri bimwe muri byo yabigezeho mu gihe gito cyane. Nangaa kandi yatangaje ko abasirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari amabandi, bityo ko nibakomeza gukora ubugizi bwa nabi muri Uvira AFC M23 izafata inshingano yo gutabara abaturage. AFC M23 rero itanze uyu muburo mu gihe Kinshasa havugwa umugambi wo gutangiza vuba urugamba rwo gufata ibice byose iri huriro rigenzura nyuma yaho rikuye abarwanyi banyuma mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 Mutarama uyu mwaka w'2026. uko nguko byifashe rero. Andi makuru rero ahari nuko ibiganiro by'amahoro bya Doha bihuza abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bishobora gusubukurwa mu mpera z'iki cyumweru. Ibi biganiro rero byari byarahagaze kuva mu ntangiriro z'Ukuboza kwa 2025 ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Uvira nyuma y'imirwano yamaze icyumweru ibera mu kibaya cya Ruzizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Katari iyobora ibiganiro yatumiye impande zombi kugira ngo zitabire inama yari gusuzumirwamo iyibahirizwa ry'amasezerano y'agahenge. AFC M23 yohereza intumwa, ariko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyohereza izayo. Nyuma yaho rero AFC M23 ikuye abarwanyi bayo bose mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 Mutarama uyu mwaka 2026. Leta ya Katari iri kugerageza kongera guhuriza impande zombi mu biganiro by'amahoro. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko rwose abahagarariye Leta ya Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bakoze inama itegura isubukurwa ry'ibiganiro by'amahoro yifashishije ikoranabuhanga. Leta ya Katari rero yatumiye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 muri ibi biganiro by'amahoro biteganyijwe hagati ya tariki ya 31 Mutarama n'iya 1 Gashyantare uyu mwaka wa 2026. Ikinyamakuru cyatangaje ko umuyobozi wo muri AFC M23 yemeje ko iri huriro ryiteguye kohereza intumwa zaryo i Doha, kandi ko na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko izohereza intumwa zayo. Byitezwe ko ibizaganirwaho muri iki cyiciro ari ukuba urwego rwashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge watangira imirimo ndetse n'uburyo bwo kongera kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Yandi makuru tugenda tugana ku musozo nuko abagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravugwa ko bari kuganira uko kiriya gihugu cyafatira u Rwanda ibihano nyuma y'uko rwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binaniwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro byasinyanye. Mu byumweru bitandatu bishize nibwo Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono kuri ariya masezerano mu rwego rwo gucubya umwuka mubi
umaze igihe hagati y'ibihugu byombi ndetse no gukemura ikibazo cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora kuva amasezerano yasinywa, umwuka wakomeje kuba mubi hagati ya Kigali na Kinshasa, ndetse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakomeje kurwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 bamaze imyaka 4 bari mu ntambara. Kuri ubu rero amakuru avuga ko abadepite bo muri Kongere ya Amerika, baba abo mu ishyaka ry'abarepublike ndetse n'abademokrate, bakomeje kugaragaza ko hakenewe gusuzuma ingamba z'igitutu ku Rwanda nk'uko Jeune Afrique ibivuga muri iyi nkuru yabo. Iki gitangazamakuru kivuga ko abenshi mu badepite bakomeje gushinja u Rwanda kuba rutarimo gushyira imbaraga zihagije mu gushyigikira amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo bagasaba ko hakorwa isesengura rikomeye ry'uruhare rwarwo mu gukomeza kw'amakimbirane. Abakuru kandi avuga ko hari ibiganiro biri kuba ku bijyanye n'ibihano bigenewe abantu ku giti cyabo bishobora kwibasira abayobozi b'u Rwanda, kugabanyirizwa inkunga ruhabwa cyangwa gukaza amabwiriza agenga ubufatanye mu by'umutekano. Bivuga kandi ko Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance ari kwinjira cyane mu kibazo cya Kongo. Ni Vance mu minsi yashize weriye agashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington ndetse akanaburira ko rushobora kuzafatirwa ibihano nyuma y'uko inyeshyamba za AFC M23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Kuri ubu M23 rero yamaze kuva muri uriya mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yamaze kubivayo rwose. Amerika rero biravuga ko yatangiye gutekereza uko yafatira ibihano u Rwanda mu gihe rusanzwe rufatwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi wayo mu karere k'ibiyaga bigari. Jeune Afrique kandi ivuga ko abagize Kongere ya Amerika barimo gusaba ibisobanuro birambuye n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rwiyemeje by'ukuri gushimangira amahoro. Washington kandi yongeye gutekereza gufatira ibihano u Rwanda n'abayobozi barwo mu gihe muri Gashyantare umwaka ushize yabifatiye umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bya gisirikare General Retired James Kabarebe, yashinje kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ariko nayo makuru aba ari kuvugwa muri aka kanya hano mu karere k'ibiyaga bigari. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri aya makuru. Nge na Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munogerwe na gahunda zose z'inkuru n'ibiganiro hano kuri The USA New Times tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza.